to izdelam prvič zdaj. Sem mislila, da so otroške grabeljce. Jih dosti koristi ne bo od mene. Kaj je Goriška Brda v vasico Kozana z vabilo priznanega kuharskega mojstra iz Belgije, Sergea Hermana. Why have you chosen Slovenia? I choose Slovenia because it's everything. I knew it, but I don't know it. And I've been in a lot of different countries. I see a lot of different styles of food, and I'm always, I have hunger to feel new things, passion, crafts, people behind products, like this beautiful, unbelievable olive tree family location. I think I ask more than 150 years they are busy here to pick olives, to make oil, and to do it with a family. Družina je pridna, lepo pomagajo. Družina je pridna, imam 10 pravnukov, 6 vnukov in 3 otroka. Čestitam. Vsaka letina prinaša nekaj posebnega. Po čem si boste zapomnili letošnjo? Letošnjo se bom bolj zapomnila, zato ker smo vsi starejši, ko smo, bolj občutimo to, da se družimo, družino skupaj.